Hina Bangilazi Engineering Basekretary wa the President Benny Mayengani hinyikele himatikiti for the incoming invite lengataba erikona 83 Philip Giyani Stadium. Let's go and support our President Benny Mayengani. Nakesa President Mayengani wabula Aisha ben matikiti yamakweni shaba matikiti namwena menyikela matikiti kesa sekretary wa mwena sendiri yamagaza isukile President Mayengani wabula loko mituringa bulabuli hitayibulabulisa khatsa ela matikiti ya Giyani Philip 3 September aine na support akolo malu wangwana oma khasala ngatsala mana ela ngatsala na bami na khensa n'wana malume na mashaka va hi sapota ayene ni ya xava mathikiti lama nga ni xavela mashaka ni ka vaseketeri va mina va ni xavele ku nyanyika maseketeri va mina na mashaka nga va karati mi ta khoma kwala mi ta kuma le ka malume ka n'wi mangena ne na khensa a hi sapoteni Giyani refill di 3 September President Mayengani wa vulavula loko mintirho yi nga vulavuli hi ta yi vulavula sina ta nyaja kota swona ku xave mashaka va vulavula ngopfu vanhu loko mana ku yite mashaka na phone mi nga foneli mashaka va na nsati ta ndlayisa hi tinjangani okay